Teta nao Mungu, teta nao wanaoteta nami. 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 Siku wa manane wanaenda baharini, wanakunywa damu ili wanimalize. Baba Mungu, naomba teta nao Mungu, teta nao Baba, teta nao wanaoteta nami. Mungu, teta nao Mungu, teta nao wanaoteta nami. Teta nao Mungu, teta nao wanaoteta nami. Wameharibika mioyoni mwao, wameharibika. Baba Mungu, wanapinga neno. Mungu wangu, teta nao Baba, teta nao wanaoteta nami. Mungu, teta nao Mungu, teta nao wanaoteta nami. Teta nao Mungu, teta nao wanaoteta nami. Makosa yangu kwao wanaopinga neno, ni kuhubiri neno. Hili neno ni kuhubiri neno. Baba Mungu, wamepanua meno yao wangamize neno. Teta nao Baba, teta nao wanaoteta nami. Mungu, teta nao Mungu, teta nao wanaoteta nami. Teta nao Mungu, teta nao wanaoteta nami. Uone aibu yangu Baba Mungu, wamenikaribia wanile nyama. Baba, teta nao Mungu, teta nao Baba, teta nao wanaoteta nami. Mungu, teta nao Mungu, teta nao wanaoteta nami. Teta nao Mungu, teta nao wanaoteta nami. Yesu, mteule ni pastor wa vijana. Kuna watu wanashinda hapo mneti wakisema eti nini? Ati jicho la tatu. Nani aliumba hiyo jicho la tatu? Nani aliumba jicho la tatu? Kazi yako ni kumbavu wewe. Ni nani unatuzi kumbavu? Acha nikwambie kijana, utaokoka by fire by force. Na usipookoka, jehanamu imepanua meno inakungojea. Mteule ni pastor wa vijana. Mungu mbele siku zongo. Jesus. Halo. Ati jicho la tatu. Nani aliumba hiyo? Mungu aliumba mbili peke yake. Mtaulizwa mbinguni siku ikifika. Wapi kule shangwe na vigelegele kwa Yesu? Jesus. Wani iko nini? Wewe. Chezea Yesu. Yes. Cheza. Chezea Yesu. Cheza. Unachezanga wapi wewe sasa? Chezea Yesu.
mimi. Ni wewe nauliza. Unachezanga wapi? Twende. Cheza. Twende. Cheza. Chezea Yesu. Cheza. Chezea Yesu mpaka jicho la tatu watetemeke. Shetani akikuona anatetemeka tu. Anatetemeka. Cheza.